Bugün uşul yerge gelişimde bilet belenger. Yok. Keşken beri bilip kaldık. Geçe hoşta süylep atkanda ayttı ne? Kurşapta süylep atkanda ayttı. Erten çoğalayga var ağızdı. Maga surov barбы? Surov olsa verin. Ушундай сүйлөшөлү. Ушундай сүйлөшөлү. Суроңар болсо бергиле. Мо ачлам айтып аткандай кийин качан келебиз, кандай болот деп айтып аткандай кап ушул суроону бербей калыптырмын дебеңиздер. Бергиле сурооңор болсо. Мен чогулуш болобу бул жерде эл жыйналабы, жыйналбайбы топтоп ушул учурашып өтүп кетиши бул менин милдетим. Bu kişi benim atam менен çoğu acıda olgan kişi. Atamdı görgön, atam ölse de atamdı görgön ölbösün degende bu kişi ıyık yerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in jatkan yerinde Kabetullah'da çoğu жүргөн kişiler uşlar. Iyık kişiler olup kalgan. Бар mı суроо? Жигиттер, жаштар, же суукта суроо чыкпайбы? Проблема сары моголдун проблемасы бирөө эле. Үлүш жер жок. Pensiya çok. Bizge jana 94 yılga çeyikki degen mizah. Biz uşul Sarı Moğoldu Kırgızstan'ın karamağını ötkörgöndөн kийин ошол маселе коюлган. Үлүш жок маселеси деген. Андан кийин биз парламентке барбай калдык. Ошол маселе ушул кезге чейин чечиле элек. Буюрса Кыргызстанда бардык адамдардын укугу бирдей болушу үчүн бул маселени биз Allah nasip kılsa bargan жерге барганда чечебиз. Карайбыз, себеп адилеттүүлүк орношу керек. Силерге жагыныш үчүн эмес, жактырасыңар, жактырбайсыңар, бирок Кыргызстанда бардык адамдар бирдей мыйзамда жашаш. Ошол. Экинчиси айттым, бул жерде эмне өстүрсө болот деп. Топоз өстүрсө болот деп. Кандай дейсиңер? Топоз чарбасын уюштурса болот бул жерде. Анан дагы бир башка дагы жакшы пландарым бар бул жакта. Но ошол консерва заводун курууубуз керек дагы. Россиянын аскери менен келишим түзүшүбүз керек дагы. Топоздун, жылкынын консервасын ошол жакка жеткирип тура турган бир ишкана курушубуз керек. Болбосо Сары Моголдо жаштарды кармап тура албайбыз. Иш жок. Иш жок болсо акча жок. Ошон үчүн биздин көз карашыбыз ал боюнча өзүнчө пландарыбыз бар. Суроо бергиле мага. Суроо бар агай. Саламатсызбы? Ишкесиз агай. Биздин айылга, биздин айылда өзүңүз билесиз. Сиз баштаган Абсамат Масалый иш баш болгон агайлар ошо Тажикстандан Кыргызстанга өткөзүүгө себепсиздер, сиздер себепчи болгонсуздар. Бизди урушсуз талашсыз жол өткөзүп, мыйзам чегинде. Ошол Тажикстанга өткөндөн берки убакыт 2004-төн берки убакытта биздин агаларыбыз, бизде жашаган, ушул жерде жашаган агаларыбыз пенсия маселеси өтө оор болуп келатат да. Пенсияга чыга албай келатат. Жашы жетип, анча-мынча аталарыбыз пенсия албай өтүп кетишти. Эң кайгылуу жери ушул болду. Канча жыл Союзга мээнет кылышты эсерге. Ошол боюнча пенсияга ала албай калышты. Анан бизде жер маселеси бар, ички чек ара маселеси бар. Ушул маселелерди эгер сиз Кудай буйруп... Ne olgun çek ара маселеси? Тажикстан, Тажикстанга өткөндөгү биздин чек ара маселелерибиз бар. Алай району. Ошентип айтты. Алай район ичинде. Ошондой деп айтты. Ошонун ичинде анан ушундай пенсия маселеси, ошол чек ара маселеси, ушул маселелерди сиз Кудай буйруп өтүп калсаңыз, ушуларды бир карасаңыз, ушуну кандай чечип бересиз? Ушул маселелерди. Мыйзамда кандай болсо ошондой чечебиз. Биринчиден, экинчиден Кыргыз Республикасынын жараны болгондон кийин Кыргыз Республикасынын жараны пенсия алууга укуктуу. Аны өкмөт милдеттүү түрдө карашы. Мен сиздерге каттуу, ишенимдүү түрдө убада бере алам. Бул маселени мен чечер жерге жеткенден кийин биринчилерден болуп чечиле турган маселе бул. Бул кыйын маселе эмес. Баарыңыздар каттоодон өткөнсүздөр, кыргыз жарандыгын алгансыздар, кыргыз жарандыгы паспортуңуздар бар, жашаган жериңиздер бар. Айым үчүн пенсия чегерилбейт. Бул деген Аренда, ол да берилген эмес.
başında ayttım da men sizlerge. Ошо yürüyüş maselesi çeçilgen emes. Sebep yürüyüş maselesi bari çeçilip bütkөндөн кийин sizler bizden Kırgızстанга karap kaldыңızlar. Бирок чечилбей турган маселе жок. Баарын артка кайтарып керек да караш. Бул жерде сугат деле жок. Бүт эле баары жайыт. Кайрак деле жок. Туурабы? Баары эле жайыт. Жайыт маселеси бизде мыйзам боюнча мамлекеттин менчиги болуп эсептелинет. Ар бириңиздер өзүңүздөр уюшулуп жайыт комитеттери бар. Ошолор менен биргеликте биздин эрежелерде кандай көрсөтүлсө ошондой чечилиш керек. Дагы суроо. Bizde cahit imkanında. Onu saçka zakon yol veriyor. Yok. Жайыт сатылбайт. Жайыт мамлекеттин менчиги болуп эсептелинет. Суу, таш, токой кандай мамлекеттин менчиги болсо жайыт дагы ошол. Şu Tacikistan'dan territoriyasında bütünlüğü veremezsiniz. Ne kılın? Ne kılın? Harat. Al, hiç kanday masal emas. Al Kırgız ne oldu? Bizde buradaydı ağaydı. Bakın size düşünün. Kosmontun yerinde bu ağında birinci ötkende bizim buradaki jetekçiler düşünecek. Oturup Tacikistan'dan ötkende bu jetekçiler ötüp kalganlar oturup oraya kandaylıktan düşünmen emesli yer bölüştü. Oşo ne söyleyeyim, ne oldu bizim belki ata babalarımız, benim atam, baldarın ataları işletip yürgön suvat gezdi. Kosmontun yerinde zil zakası. Oşonda yapıp bölüp koyğanda. Oşonda yapıp bölüp koyğanda hazır eman olsa rayondan çekiletken kalaganına verip oşonday olup koyğanda. Oşol yerler ilgili bizim atalarımız suvarıp gelген suvat yerler bolçuda. Al Cer Kodeksinin 8. berinesinin 2. bölümünü karasanız siz kim oluş değilsiniz? Benim özüm muallim demiştim. Muallim bolsanız da bilesiz. Cer meselesi boyunca kim hadis bilecek? Yer hadis yok. Aylık Kengeç'in deputatı var mı? Kengeç deputatlarından da önce. Yok. Kütüğü geçti. Ha Gülçegen neye geçti? Gülçegen doğulu dışına geçti. Ay tağlayım. O da kamalık ama daha bir süre var da sizge. Bana şu neme boyunca da Cevap versin lazım. Hazır bu kişinin kayıtlayayım. Oşol 8. berenesinin 2. bölügü boyunca karasanızlar oşol hökümetin jerin aylık kengeşin deputatları çeçet dep turат. Aylık kengeşin deputatları karаңыздар, топтолуңуздар да чечиңиздер. Кандай кылып чечесиздер? Канчадан ижарага бересиздер? Кимдерге бересиздер? Эгер мына Сары Моголдун тургундары өзү болду, жетти, мен ижарага бул жерди албайм десе гана, башка айылдын тургундары ошол жерди ала алат. А Сары Моголдун эли албай туруп, башка айылдын тургундары ала албайт. Ушул мыйзамдын автору дагы Мадана Адыкан Мадумар. Эмнеге? Себеп башта ушундай болуп калган. Кедейирээк жашаган айыл өкмөттөрдөн шаардан келишет дагы ошол жерлерди ижарага алып коет. Анан кыркып бөлүп, ошол айылдын тургундарына суб арендага берип калат. Ошол суб арендага берүүгө тыюу салган кезинде. Ошону колдонуңуздар. Айылдык кеңештин депутаттарын шайлап атканда аксакалдар айрыкча, эжелер ойлоңгула да. Бул баланы шайласа, бул кызды шайласа, камга тааныйбы? Окуйбу? Жер кодексini мондай кылып бир карап чыгабы? Карап чыкса түшүнөбү? Түшүнсө жардам береби? Деп шайлагыла да. Анан өзүбүздүн көчөдөн экен, өзүбүздүн бала экен, демели шайлай бересиңер да. Анан уят кыласыңар адамды. Ал өзүңүздүн көчөңүздөгү балаңыз эки жерде эки канча болот десе, билбейт мурдун чукуп отуруп. Мыйзамды окубайт. Ошондон этият болушубуз керек. Биз тандаганды үйрөнүшүбүз керек. Шайлаганды эмес, тандаганды. Муну айылда деле өзүңүздөр жакшы көрбөйсүздөр. Улам эле сайрап өзүнүн укугун талашкан балдар кыздар болсо керек, туурабы? Сабаттууларды издегиле, туугандар. Жанагы 40-жылдары Исхак Разаков
Ayından uşuntup ayrılgan eken de. Geligletigi jogorу jaktan tömөнгө түшкүлө дагы ушул жерлерди катар кылып көчө кылып айыл кылып алгыла десе түк болбойт да. Неден? Караңгылыктан. Биз түшпөйбүз. Түшсөң пайда эмеспи? Дыйканчылык жасабайсыңбы? Мал чарбасын өстүрбөйсүңбү? Ошол жерге ээ болуп калбайсыңбы? Жок. Жок түшпөйбүз. Көрдүңүздөрбү киносунда дагы бар ушул. Егер biz özümüz düşünmesek, düşüngön kişilerden aytkanын жасашыбыз керек. Biz bilbesek, aksakallarga kayırılışыбыз керек. Ecelerge kayırılışыбыз керек. Kantsak bolot, apa, ata der. Kanday deysizler? Özümüz bilbeybiz. Bilgenin sözünü ukpaybiz. Aytkanды kılbaybiz. Momenti parızdanıp oturabız. Hem Kuday saktasın. Kudayga şükür. Bardık nersege Onday bir özünün vakti saati gelgende çeçilet eken. Mümkün uşul 16 yıldan beri çeçilmeye gelattan mesele. 21. yılı çeçeviz degen bir peşenege oşonday жазылса керек. Allah ошол күндү насип кылсын. Агай айтыңыз. Benim aytayın degan mana şul muna Alay rayonu boyunca natalyanın sanı boyunca en köp biz Halktın sanı. Halkın sanı boyunca. Şol sebepte maşul mana Tarık Moğolga mana Ayıl Bank bu, je kampanyam bu, adeni bir çünkü kampanya açılmayı. Mana elderge mana kampanyam işte bitatede askın boldu joyt işte. Bunda Garotka bargan adam bararlar, Gülçöge bargan, Oşko var, Akçalalbay gitav. Bir, ikincide mana poşta meselesi boyunca bize mana balağız işte Akçalı belet pensiyenlilerge. Keletler jetbeyt bu. Bir günde tarkatatta ertesi varasın pul tügep kalma. Bu puldu bölgünde tolgalı bölüş gerek. Cev şonda öyle 10 günün aralığında 15 günün aralığında jeter jetmez pul verenleri vere şu kandan şu çeçildi zaman. Buna pensiye hazır kaça alıp bitelim yerden. Pensiya kaçan baştaldı uşunday mesele problemi. 2010 yılga çeyin bul mesele bolgon emes. Bizde bol öyle. Yok 10 yılga çeyin bolgon emes bul mesele. Men hökümet başçısının orunbasarı katarında her bir rayondu tekşerçüyüm. Vice-premier boldu жүргөнүм. Gününe gelip turçu pensiya. Bizde kelet şol jetbeyt de. Emi jetpegenin karap durumuz. Oşol jetkilik darajada geliş gerek oşol. Anı orta joldan kanday kılат? Al jaktan toluk kelek. Bul ayıldıkın 10 gün, jogorku ayıldıkın 10 gün karmap, oşonu bayakı aylandırıp yürüşet. Hazır üstök pul, beriş üstök pul alış degen Kırgızda moda. 10 günge bere koyup, 15 günge bere koyup, oşonu aylandırışat. Emnelikten, tartiptin joktuğuna. Mıyzandın attarılışın gözümürdü albagandıktan. Sizler talapты kattı koyboğandıktan. Biz gelsek emni de paratabız, prezidentlik emni de parabız biz. İman, mıyzan, tertip de paratabız. Üç ele mesele. Men ulak çaptıran de parattan jokman. Men konsert koyup berem de parattan jokman. Men pensiyanарды götürem de parattan jokman. Hanım bari жалган. Mına Sooronbay'da ötkönde 17. yılı duu götürdüler. Kol çava verip kol doza vurdu. Pensiyanарды 11 minden kılıp berem dese. Ne oldu? Жалган. Bravo. Emnegedir ertesi günü bilip kalabız da biz. Şol günü kol çava veririz. Hazırda getdi o da sarılar Gülçöge. Kol çağap gelişet. Anan aytan. El jakşı eken. El bizden razı eken. Mesele jok ekendi. Mına uşunday gelgende aytışыңыздар керек. Biz özü Kırgız eli kızı geliyoruz da. Ömürübüzde görmegen, ömürübüzde ürün ukpagan adamdardın arkasından çurkay veririz. Ha gelip, süйлöşüp, momunda kılıp sizler menen tanışıp ketken bolsa, anın köp bele kızıkçılığı jogurap da. Ha, Turan? Öyle var kim garip. Körgögen adamın barkı iyirek bolup da. Bizde emes. Şoň üçin men dele toktobaylı ötüp keteyin dedim ele. Yo sizge rahmat yani kelgen tane kelgen satasın. Ondan menenle uçuraşıp koyayım da. Şu kişini bir kucaklasam, atamdı kucaktaganday bolom bu dep. Arı ver etkende. Tabarik bolup kaldı bu kişiler. Şunday. Var mı soru? Ne? Bunayım kızıp başladı.
işimizde Allah Teala çok Türk Allah. Şunu batacak bileliği. Cenab-ı Sıra var mı? Cenab-ı Sıra bir ak şimdi biraz daha kalmasın. Bizim ayında 300'den aşıyor. Даже 400'e жақын бала Россиядан жұмыстан мигрант. Ошол балдардын бул жака котонуусу, бул жактагы ата-энелердин алуусу кыйын болуп калды да. Ошол нерсени кечээндер эске банк менен келди. Биз андай ача албайбыз. Биз ага эмебиз жетпейт, канча миллиард миллион дейбиз. Ошондой акчалар керек да. Ушул эле сиз жетип калсаңыз, keçişi geleceksiniz. Şöyle para keçip verseniz. Yeter çok ayın. Bucağından Körpütas pazar var bizde. Ayın kaç? 5 ay kilo. Bucağından 5 ay, bucağından 2 ay kilo. 3 ay kilo. 3 ay kilo. Şöyle 8 ayın düşünceli kelefte cumasına bir yol çok kilo. Olmasa burada pastayanla geliştir. Şu bank meselesinden bir para keçip verseniz. Жарайт жигиттер. Yine yaşı orla öyle öğretip da yaşlar cumhurtsuz. Жалпы bir programmаңызды кыскача угуп алсак, кайсы жолу менен Кыргызстанды алдыга жылдырасыз, кайсы өндүрүштөрдү Кыргызстанга бир ири каражат түшө турган кайсы бир жол бар? Атын ким? Нурсултан. Канчага чыктың? 25 кеш. Балам, телефон иштетесиңби? İşte WhatsApp, Wi-Fi деген эмнелер барбы? Бар. Ошону басасың. Yok siz Mozum'dan bir bunday. Ошол жерде дагы Men вакыт көрүп алам ол. Жалпы элге. Кайсы жол менен Кыргызстанды алдыга жылдырса болот деген суроо бар да барыңыздан кетчи. Мыйзам, ыйман, тартип деген жол бар. Андан улуу, андан мыкты жол болбойт. Тартипке салабыз, мыйзамдарды иштетебиз, ыйманды бекемдейбиз, баары болот. Адилеттүү бийлик орнойт. Адилеттүү бийлик орносо ошол жерде келип, ошол Москвада, Новосибирск, Красноярскиде жүргөн биздин жигиттерибиздин, кыздарыбыздын жиберген акчасын ала албай, ата-энеси ошол жерде кор болбойт. Пенсиябыз өз убагында келбей атат деп адам арызданбайт. Жаштарга жумуш орун таппай атабыз, жумушсуз калдык деген сураныч өтүнүчтөр болбойт. Себеп мыйзам иштейт. Мыйзам. Дагы бир жолу айтам. Ошону мен айтып атканда азыр ичиңиздерден көпчүлүгүңүздөр ойлонуп атасыңар да. Ушул иштебейт го дегенде. Көрабы? Ишенесиңерби? Барыбыз Кыргызстан бир жакшы бир башка мамлекетте бир өнүк. Баракелде. Башка мамлекеттерде болуп өсүп кетишибиз үчүн биз эл кайдыгер болбошубуз керек. Биз өзүбүз көпчүлүгүбүз кайдыгербиз. Мына ушул 8 айда канча шайлоочу бар? Bizde 2000 bir nerсе. 2000'den aşığı bolsa kançası şayloo barат? 1800. Barabı? 1800 bolsa bul öte jogorku көрсөткүч. Ошол 1800 kişi barıp bir bilek bir tilek boluş керек. Баягындай бытыранды. Мына эжем bir parçaga добуш берет, келини башка parçaga добуш берет. Sebep kelini eceme opozitsiyada olur. Bravo. Ne zaman? Cezdem menen. Köyovası birigip koalitsa olur. Koalitsa olup eceme karşı turgan koalitsa olur. Bu kişi жалгыз kalbastı üçün bir-iki köyovalasını öz tarafta alat. Cezdeme karşı turuş üçün. Anan eli olup kalganda anan iş жақсы olup kalады. Eже рахмат. Атыңыз ким? Атым Тургунай. Тургунай эже. Мына туура деп баса белгилеп отыр. Башкалары болса айтмакта, жок бизде андай жок деп. Ал калп. Ар бириңердин үйүңөрдө коалиция бар. Ушул маселелер чечилиш үчүн эмне болушубуз керек? Bir muştumga tüyülüşümüz керек. Baştaki bu kişilerin zamanındagıday olup atasının aytkanı mıyzam boluşu gerek. Apası alternatifti yolda aytbaş gerek. Baldardın başını aylandırbaş gerek. Mamleket da oşondoy boluşu şart. Bir çeçim kabul alındı. Al Çoğalay'da da, Alaykuğ'da da, Çatkal'da da,
Alabukada da bir değiştirecek. Biz oşonda өлkөнү kurabız dep baratabız Kutay kaldı. Kolumuzdan gelevi degen суроо берет. Kolumuzdan 100 жолу кайталап айтам, kolumuzdan келет. Акылыбыз жетеби? Жетет. Эмне керек? Биринчиден элден, калың элден ошол 1800 адам барып, 1800 адам bir кишидей добуш берүүсү керек. Чачыратпаш керек. Билгенин да, билбегенин да көтөрө бериш керек эмес. Мына жерде улакчылар турасыңар, улак чабасыңар, Ошо улакты көтөргөн ким болот? Араңарда бир өлө да. Көтөргөндөн кийин барып кимге ашырасыңар? Эң аты мыктысын ашырасыңар. Туурабы? Эмнеге? Анын аты күлүп. Аныкы тезирээк жетет. Каттага биринчи барат ошол. Ошондой тактика менен ойнойсуңарбы? А эмнеге өкмөт мамлекеттин маселесине келгенде андай тактика кылбайсың? Көп жерде айтам. Biz karganı şumkar dep adaşabız. Kanday deysin? Kaçırdı tulpar dep almaşabız. Al bolboyt, kaçır boydan kalat. Karga boydan kalat, al hiç kaçan şumkar bolboyt. Anan özüyüzden degen nerseni taştaşımız gerek. Bir kese şorpaga, 1000 so'm akçaga berilip gelgen mamlekettin arkası uşunday bolup tulguyukka barabız. Adam tandagan düydün. Buna hazır yolda pazar olup atar. Bir koza alış için kança vakit getiresiz var? Pazardan mı? Pazardan bu hazır koza alış bile kıyım bu fazla Tandaş için kança vakit getiresiz? Yani zaten vakit aralap tandam karab bulursun. Kozu tandağına şunday vakit getirir. Adam tandava atkanda kanday vakit getirir. Nege? Adam tandava atkanda köpçülük uçurda biz aşkazan menen tandap koyup otabız. Ayrıkta jigitleri, durab. Kim çay verirse oşonu karap otabız da. Ayıldık Kengeş'in deputatların tandava atkanda karаңыздар. Mıktılardın mıktısın tandağınızlar. Mektepte okutkan ecekeler var. Ağaylar var. Bırak alardın koyları, жылкылары azırak. Alardın çayına karabağınızlar. Akılına karab çaylagan düydün. Kırgızistan'ın jetekçisini çaylap atkandı dağı. Özbekistan'a barsa süyley alabı. Rossiyaga barsa gözünü yüzü alıp jüre alabı. Buna ушундай сабат буlan tandağılar. Жараткан Аллах айткандай, ар бириңиздердин жетекчиңер өзүңүздөрдөн. Biz kanday bolсок, жетекчибиз ошондой болот. Анан жанагы жигитке айтам мен дагы. Үйгө барып, кысык отуруп, телефонду басасың. Ошол жерде Мадумаровдун сүйлөгөндөрүн карасаң, тышкы экономика, ички саясат, тышкы саясат, чек ара маселеси, социалдык, маданий, бардык айыл чарба маселелерин менден көп сүйлөгөн киши жок. Жо мен айтайын дегенимчи жана көчмөндөр оюну могу жаңы жылдарга эле миллиондор акчаларга шаңшок өткөлү кетип атпайбы? Ошого бир чоң бир өндүрүш курсак болбойбу деген ушул неужели бар. Көчмөндөр оюндары Кыргызстанга билесизби кандай пайда алып келди? Акча кеткен жок, акча келди. Кантип? Олимпиада өткөргөн мамлекеттер эмне үчүн бири-бири менен талашат? Мен өткөрөм. Atın kim dedin? Nursultan. Nursultan. Bilesin de emniyete talaşacak. Uşunday çoğun ülkeler talaşacak. Men ötkörüm. Bilesin mi? Olimpiyada ötken ülke ukmuştu da akça işletme var. Biz alacağını bilmeyiz de. Göçmenler oyunlarında ötkende 100 milyon akça sartlasan 500 milyon akça işlep alasın. Kana yem oşonday bir oyunlarda sarı moğol alıp kelip ötkөргөн bolsоң, bilesиң ушул жер канчага бай. Киши келиш керек. Ошол жердин соодасы жүрөт. Ошол жердин тамак ашы өтөт. Ошол жердеги жатаканаларга кишилер келет. 2 жумалап жатат. 500 миллион сом пайда табат. Анда 25 жашында андай ой жүгүртпө болот. Бекер эле кетип барпайбы? Бекер кетпейт. Чоңураак бирдемке курсак жакшы болмок дегенин айткан. Жакшы болмок. Ошону куралы деп баратабыз да. Ошону сурайын деген. Сен колдоп койсоң, балам курабыз экөөбүз бирге. Мен сизди башынан баштап эле колдойм. Рахмат. Daha bir soru.
Mına bizdin hazır hem aksakaldan aytadysam aytmadım. Kayrıl özüm aytışat eкен da. Mına bizde kem var. Kömür. Bilir. Kömür. Şunun biz Tacikistan uağında açılıp kalıp bizge nalog düşpeydi da. Bizge tolka Mısır ona düşet. Nalogu Kırgızistan bolgon meseleni Kongsaylıga düşet da. Biz hazır ay tatasya da gayrıyız da. Şunun meseleleri var. Ağay, kaç saatten beresiz? Yeter. Fizruklar hazır mı odada? Ben sana aytmadım bagay. Tartip mıyzamdı. Oşun içinde var da. Şuga mizan var mı bizge? Kayra bize kaytarıp alganla bizde de Kırgız'ın jararına Kırgız'ın yeni olup kaldı. Onu yerdeki kömür kedilerdi. Kıtay gazıp başladı. Kıtay gazıp başladı. Sibi Holding degen kampanya gazıp başladı. Bilesizler mi? Bu aksakallar bilet. Buna oşul kampanya mıyzamsız gazıp başladı. Lisenziya mıyzamsız verilgen gezinde. Öte arzan verilip bitti. İkinciden bütün oşul joldun bardığın, oşul kömürdün bardığın Kıtayga taşıp atkan gezinde. Kırgız Respublikasının kem baylıklarının mizan boyunca kayısıl yerden kem baylık çıksa oşonun salığı oşol ayılga düşüşü gerek. Oşol kalışı gerek. Eğer oşol Sarımogol ayılının aymağında olgan bolsa, andan düşkön salıktın bölügü sizlerge kalış gerek. Kalbay atat emin üçün, bayakı men ayttam mizamsızlık. Ayıl Kengeş'in deputatlarının talap koyup oğandığı. Talap koyuş için oşol mizamda okup bilmegendigi. Ben sözlü tüyünden başladım. Savatlı ucigitlerdi kızlardı tandağıla. Ayıldık Kengeş'in deputatlarını alıp barıgıla. Alar ayıldık talaştı, kızıkçılıkты talaştı. Mağa caz beresiz. Ağay. Mınav meseledir. Biz Kuday kalasa uşul bir gündörde geleyiz. Bomda üşüp talaşıp oturup kıynalıp oturup süйлöşpey genen kımız içip oturgan günдөр kelет inşallah. Oşonda oturup alıp anan keyin çeçe üzüşmasın derdim. Al gezde Allah nasip kılsa men balançık aytam, tükünçük aytam emas, men özüm çeçe turgan mesele bolup kalат. Tushunasызбы? Ayılыңардан жылбай ушул жерден кетпей туруп, убаданы маселени чечип, анан кийин кете турган күндөр келет. Ошол күндү баардыгыбыз keltirişke hareket kılışımız gerek. Sebep bardıq mesele hareketin arkasında. Daha bir vakit kısmı. Daha vakit kısmı. Yine sıra o zaman kırkta. Şimdi vay magay geçiriz. Buna bizim siz ötközgön mezgilde, şu ayında ötközgön mezgilde, kanday ötközgön siz anlamıyorsunuz. Neresi hazır? Söz neresinde? Biz bu Barokko, Çoğalay rayonunda karısak bolboy bile деген mesele var. Sebebi 63 geldi. Bu cadı 156 geldi. Yani çekmedi. Bizdeki barık çekiş, falan meselesi çekiş için halk yetişkene kulak, Cevoş'ta yetişkene kulak. Bütçe var. Bütçe var. Ya 156 kilometre, 163 kilometre ya. Şöyle kayra karap durup biz bunday meseleyi çekse Olur. Şurada. En doğru mesele Жақын елге мына ел қиналбайды да. Ben sizge aytып olur. Olbay turgan mesele yok. Olur. Sizler жыйнаlasыздар. Ayıldık kengeş ошондой чечим кабыл алат. Ayıldık kengeştin çeçimi boyunca biz Sarıgolat Ayıl Ökmötü Çoğalay rayonuna Karaoğlu жөнүндө çeçimdi kabul aldık. Al meseleni Ökmöt'e jibirесиздер. Ökmöt karayt, toktom çıgarat. Oşonmen administratiftik çegara Çoğalay rayonuna karap kalasızlar. Bul bir tıyınga turbagan mesele. Bilbegendikten gana oşup oturasızlar. Gelip айтсаң desең, ono jerdegi oturgandарды, uğup atkandардын dagы bir 5-50% düşünüp oturат da, tileке karşı. Oşon üчүн düşüngөн kişiler toптолуңуздар, oşonday кайрылуу жасаңыздар. Kayırılığı жасаңыздар, al meseleni çeçken hiç kıyınçılıkta durmayın. Açta, bata verin duağından bata verin. Amin. Ekvaya kardeşler.
Peygamberimiz salavatlar olsun. Çek. Rayamin. Omurunuzga bereket versin. İçiniz bir avaz versin. Allah talam diye soluk versin. Yok Hristiyan'ın başlığa şu nasıl kılıp gelip kostanız. Tüm zaman. Bana şu sizge tavır. Siz Allah'a tavır. Ehlaya parvedigar. Bana şu yerde Hristiyan'a tınçlık ver, amanlık ver, topluluk ver. Ya tüm belas, kömürlük belastan özün taktı. Ehlaya parvedigar. Hristiyan'ın başlığa bana şunday nasıl buyurup şunday adamlardan nasıl kurtulalım? Жақсылықта жолығалық. Rahmat deganimizga. Аман шықырат мен мага желкеге салым мындай эми мындай болот карап ушуну желкеден алдым мен эң жакшы көргөн балаңызга күйөө балаңызга сизге оппозиция чыкпаш үчүн ошого Açtam, samol var. Var çay içmek. Açtam.